Bizler IPL'i mektepke barat deb ойлогула. Бүгүн биз барбыга барабыз Чыргылоотко. Ошого бетин жууйм. Мектепке барат деп ойлоп атасыңар беле? Жок. Эми кухняга кирип тамактанып жагайын. Чөөлгүдөй курсак ачып кетти. Өз баары эртең менен эрте тургандан кийин курсак ачат го. Бүгүн эрте уктадым да кеңиреп төшөгкө жаткан бойдон саат 8-де уктап калдым. Караңгы кире элек жакшы бирок мен мектеп башталган бүгүн неме майдын бири достор бүгүн майрам. Бүгүн майдын бири ошого биз майдын 12-синде же 11-inde мектепке барабыз. Азыр 10 күн дем алабызбы же 11 күнбү ушундай экен. Зор бетимden чуп келдим. Эми чачым тараш керек болот эле, бирок анча мынча деле чачырып бичиришмескен. Saat 7'den 20 ötüyor. 3 minut tez ötüyor değil mi? Aslında 1 minut buldu. Ben nasıl bağırıp betin çok gelince. 3 minut kötkenine. Hemen tamam alayım. Dostlar şokolad yerinde bir şokolad koyuyor. Çeyindesin. Şokolad çok kendi. Cebar bazı çoklanıp görünce. Ağır bitten bar bozsa birinçik baraken. Hazır birinçik kız soğutat. Hazır çeyinde birinçik. Keçe kılgamız da ismini çıkaptır da. Birinçik. Bot. Emine birinçik çeyinde. Çok oyna. Şak. Birinçik. Sen de koyuyorsun. Las personas que han hecho